Tobela ka moka. Hey, anke ke le dumedisheng. Mo hlebe ke le ka bele le gona. Le dumedisha ke nna Pastor DP Thobejane. Hey, ke dumedisha bohle ka moka ba Change Radio le Maasanea. Asanea kaofela ga lena mo hle ka bele le gona. Welcome to Mzansi Culture Show. Hey, alker thaetsong wa mo mamedi show. Bolela ka brata Ekima. Ka mokgwele gore no o boletse maaka ka gona gore go tlo ba le 53 days ka moka le go le shwa 25. Hey, ba tseba ka nnete ke mohleng ya bofelo ke nnete Bible e boletse Matthew 24 e boletse gore no ba bantši ba tlo tla ka leina la Morena Jesu šiba go Ekima ba ja ka lona ina le ba fela ba Jesu o anke re motse go wa latela tango Thobela wa feme le Maasanea le Change Radio kaofela ke re thobela. Hey, ke swabile ka matamane ka taba tse Ekima ne a re bolela from ka June a re Jesu wa ta ka September. So yewe ke kgonne go bona gore ka net Ekima a na moya wa halelelane a tsamane moya wa halelelane. Ekima o bereka le batho ba underground. Ya go ke mbeletse Ekima o bereka le baloi ga botsebotse. Ekima a berekile Modimo straight because yena ke a bona gore problem tša gagwe tše di ngata o artiste too much ka taba tša monelo and a o tshwana o bolle too much ka monelo o lebeletse gore o nyaka go ikgola kona and o bolla too much ka monelo gore a monelo important o lebeletse gore o ta ikgola kona because le yena o pusha agenda gape mara ke lebeletse Ekima aye a tsamaya ka moya Modimo monnola a se moya Modimo straight monna tsamaya ka moya le fifi moya rena a re Jesu o mo tšera mo isa kae e be moya le fifi wa se Jesu straight ke moya le fifi so ile ba rena a awe ka yona because le ya o ile a bontšha fela gore ena o tsene ka o tsene bjana mo boloini bjo so le Ekima le yena o gona mo boloini bja ke o kene le yena Ekima o so confessa bana ba Modimo le fast le kaofela gore ba tsona se ba direng le se ka tša di fish le se ka ja di white star what wa ta gore a re ntho e be ne star ya madimon wa ka yena Ekima so ke kgonne go bona gore monno o berekela le fifi straight ka gore le ja ba re ka moka gona ntho e dirileng no wa go bolla ga pamaka gore hai nna za ke bolla ka njalo o boletse kgale mo sena di utlwe ntho go twa ka June a re ka September Jesu wa o confirmile le kwa le mo ntoni ya broadcast ya Joshua man ya ka Joshua man we confirmile a ngwala straight are September 23 wa boya u Jesu manje o ka eno Jesu wa gona so ya bontšha gore Ekima o berekela moya le fifi ga botsebotse ya o berekela moya le fifi I'm so sorry for go bolela mo mara ke a mona gore monno o berekela moya le fifi o confessa bana ba Modimo man o confessa bana ba Modimo too much ya and so ba re ba la tlhakela ba sona se ba diteng tla be le ba la tlhakela le bona a ba la tlhaki man ke yena Ekima na bona e ntate Mkoto le Maasanea so le ba hlokomele batho ba mkhutro le ba hlokomele ga ba sa ba motho ga tle mo radio change or mo go Azania a tle go bua gore o ga botse le ba hlokomele batho ba ka moka ba tla mo di studio sa ntate Mkoto le ska na pala no la dumela fela ka gore wa bolela no le mo lebelle ga botse pele gore le monyakolle pele le ga bolela motho le monyakolle pele ga botse gore na o tsamela kae like yena molaila re ile a sha ba tsoga go le sotho ka bona mo gopola ke ga molaila nya go sia ka batho ba ngata ka matla and ga ke le gore monna Modimo a se ka bontšha ka pela gore motho a se motho wa Modimo a se motho wa ka a ba ngata ne ba tla ba tshabile le yena ba ngata ne ba tla ba tshabile le yena monno la ile a re wena ile a sha ba tsoga o kgona go ntsha madimo o kgona go dielo tse kaofela kganti a e go ntsheo so le ba tlhokomele mara di change le Maasanea le ba tlhokomele ka moka ga bona le yena Ekima o tla mere mo tlhokomele mara Ekima yena hana mata just yena o ja too much ka monelo because ke a gopola gore le kole ya tsamana ka gore ba a ikire ba mokoloketse gore a ikire ba mmutsa rona bele ye yona madimona ra hai le ngane o je se o thaina madimona o khuluma manga la utlwa gore ke mo ka bua maka fela nje ba mmutsisa bo Joshua ba rena ye a ena madimona ra hai le ngane a ena madimona le hey ya
o ja ka lebitso la Jesu dimana ai a nna ke mo fegole kgale ga e sala ke mo latelela go matelela a e sala ke di utlwang tsa bola ka di-white star ka Adidas what ai ka re ai o ka re ai a gona gore o ka tsamaya o sa apara phela go sa apara go epere wa ka ena Nicky Mo wrong ga o tshwana gore o apare lepolo no tlamehile o apara ai go ntho a e buang Nicky Mo a boele moragonyana ene bile be le bopotlile ntho ya September because no lefifi le la nako la lego ke le sedi fela o kganyile na ga e bulegile ga go bontse bile gore na go dira ga ba lebile o swabile today ke Sathane o mmerekise bošaedi Sathane.